meeting ke bangi rapat ya balok ki MLA ki FDC bagi senior leaders of party akaba ide bat kejing beteng ya kejing keren jogi akaba ide bat kani ka roster system ba ibubun ki balang ila don ha kejing ngok kam tam ki nomi kman ki party leaders juni ki party ni la discuss ya kani ki bubun ki meeting bat ni semua kalong ke badai bat kalong ke ba bhai ni ya ke ba ni syong de ku man speed BP kani kan dia sing kan ko to ni syong aku badai bat kani ka subject ni la dan mas saw what something meeting na ko ke pois ko ko bat ni semua ba kalau kami ni ya ke ba ni keren ya kani ke benta akan level tu chief minister bat ke government te kum ka parti ke bangi dan duka ke oni ka benta ke juni ke lomba ni de ke ban snow bat ban pau ha ka ba de bat ki no ki issue ki jing grievances ki ba ki pai ba ki no hadir ki jing ya kendo jumi bat chief minister haka bola khat ya ki meeting di bo pe khamtam haka meeting jong ka meeting ke bede jong ki MLA jong ke MDA haka bola ai ka presentation haka bede bat ka 200 points roster bat ka 200 points ka bola batai bat pensai lem ini kum ki MLA naka parti haka bede bat kani ka roster katu kan ni ki don ki shay ki ba hadin ni yus I bat ni pet ya kani ka table chart ka ba na ka liang jo ka government ki la ai ka presentation bat na ka liang juga bat ka parti na ben snow bagi dang tuan katu kan ni ki jikun chai ki ba let's say na kan jung ka party ni don ya ka ba ngin wan biang sasisian sasikala sega government na ka banta ban pani ki jing chai wallah ka tu kusni ke presentation la da banai ban na ka juni ni la yo ka jing chai sama kita dan ketukan ni hadir joko meeting bagi syong nak kalian joko parti kita ketukan ni kita isu bang dan kam banyak izin pensai hak bagi bat ni kalau sistem ke balong bat berjam tak kalong bah nak kalian jong ke government khantam nak kitu ki department dan ni kitu ki bakot ik attachment kalong ba ka jingtung kam kadad hakalim ti jong kabaran kami ke jing pensai te habangi phai ya kani ka roster ni kan hangi ya ke jing pendap ya ki kota ke badan habaling jong kani ka 40 kharsan batsan persen nrei ka ku ke jing thung kam bat ke jing pendap ki pus ber tam sim long kat tum kata bat ka don kajing ong ban tap ya ka tu ka backlog jong kitu ki bang sinyo batap nado 1972 hakandai Spanya pa katkum ka resolution na ka OM ka wala issue how to snap ka wala nado ka snap hado minta benda de nakalen jungi ko pati ni so ba mentasi ni layatir bah kumala UDP bat lain sawat something ki meeting na kalian ke parti bat ni su ba kadi ke kam ke bakir ki ha hakmat jogi ya ka bangin bu ya ke su ke jogi chau chief minister bat government bangi don ka
ba kani ka roster system kam dei ban pentri kam nadu khat ndai spanya kwa ndai dei ban penon kam nadu menta prospectively lani henceforth lani from now onwards nangni sakma kinok kuya be berarti katau kalau nama balangi ong ya kabalada kakum ki jingtip ki bangi yo bat kum ki record lu lesi dari kidon insutu ba kamdon kenu kabashai hakabede bat kini kisam putulis na kibali ba na kata kadau ni ombet ba kabalada hadu menta inu mikli ndre nang ni sakma kada benyak katum kata reservation policy kwede but ketuk reservation policy kwede demi hak hak Spanya kata kalau start nak kena juga de ni sutu bandang kalian jong kasokar keladap ahi ke presentation ya ki MLA barok ki bandang pok MDA government kalau khotru ya ki political parties barok bar keladap ahi ke presentation kemat jongki nang tala suturu bakandang don su ke presentation ke bakin nang ai ya kiwe ki organisation ki NGO bat punta kata bat akaju ke por ba kumbau chu minister lo hakawe ni ki meeting ke ba ki ai ke presentation ya ki political party baro dengan bakal kade ke khat ndai kade ba kandun no ke committee ke ba ke pang ni dengan semua kade ke proses kade banyak kamsat ba kam keluar ba nak kade ke party in budin ya kade ba kam dia berkesan ba kade berkam be ya kade ke roster system nang ni sekma katakan apa nata susu nakalang kapatiru ni raje ya way na ki emade hapo kapati ba undai u non ikmat member hakata ka komiti ka kerpang ka nakalang government din sa costume but notify bangi expect desi hapo sisnya asli nakalang yuki but benda bro ya kata ka proses ka nakalang ka soka kadang sateng but ki NGO but wiki but ki ba dia juga kita stakeholder di mana kalian kesuka semua dia bentuk ini. Dengan so pada kalau kau ikut badan kam, ba nak kalian juga kesuka ada Sngap baca skor ya baru saudara sokut nak macam yang ada nama kalau kini kalau sistem. Jadi kam dia benong hatu kandun ni, nak kuat ban keren saya kalau ba kumka party so bagin lej saka election akan arja pula ni reservation ni kerai ba reservation policy dan kam ban juga biar dan to be reviewed hakabede ka manifesto ka bangi dan bagin na aspai ba te halor kani ro balong ko ba ka subject ka ba ka juga in simkam ya ka ban peskon ko government hakadu kurukum ban review ya kan ka reservation policy kani kalau syai dia undang dah kemoi pada ban dan justru ba ban ba ngin dan sim ngin sim nega dia kalau kau bayi nanti agenda dan ini buku parti kalau nggak buku manifesto bat ya kembali sim bagi wiki pihak ni komiti ke bawah tunggu sokar ban review dengan system ban ekran dengan system atau pijam kabun ban ekran dengan solution na sai ka wai ka long ka ni na sai ni dia mi job kendia immediately nam te padu kan no kloi la ban pendet ka jing kren dia ka reservation policy lang ni musim menisi jo ombro ba ka ni ka long system subject long very fragile ban idan kam ya ka ba ngin dapat pada bisa pa na barok ilya but hakabedi ba ka roster kalong ba yang mentah kerana reservation policy kadang-kadang long into effect. Mau
kadang tekam kabamun kena ke roster kan kena ia kena ke reservation policy de tar adu kata kapor pat hadir baladap ya kren ya ke reservation policy kabangi ong ban review kabamun ngina ban jungo ya ka way ka point ke badan hapo ke reservation policy kata kong la ban long mentang ni pit le sari ban do kata kam la ban long ta da sikan sinil ko jong kapor kalau no si after you si tayo si benai abna kadung no te kata ru kadang kam na ki bobon ki lia ki stakeholder bakin nang ma ke barok kadi baduan ra ya ka jingi aji mod ka ban konstruktif na ka banta ka welfare jom ki na susun ka